6 November, first reading, Romans chapter 14 verses 7 to 12. Aniu gan khatna sinni ka khang na ring mage, ka khang na ni thai mage. Aniu ring e thai aniu ring ba mai hai pu bang mai khange. Aniu thai mai hai pu bang mai khange. Kumna aniu hai ring puni thai puni pu bang mai khange. Kalam tu Krista hai thai kan mai nun tuang ni ring ba mai nun tuang ni kai pau su khang ka mai thai lau na ring thau dat kan the kum me thai ta bui suna nang chana ta nang la jan subam tu cho ta bui suna nang chana ta lau kai bam tu cho niu mai goi na ra gong tuang la jan bam peng hu khau ding puni ka lam thu mi kum na hi lawe ai hai ring mai ra gong e tu mai suai mak mai kum na mai ka thui na a hu khau khuk sun kai puni khatni ai hai ra gong e tu na mai ka thui na roi sa puni tu na pu bang mai roi sa e hai zeng roi mai ka thui ka tuang tan chak ra gong khau ti puni mi hai ra gong la re